Ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma iteva lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee kama sababu wo monde nane kama sababu makila nina chongusuni yana ai wane kata etela weke sababu ya kila wina chongusuni kwa we kuombea juba au mbetete mana ba ikendu unambe we wamba izilaba ndiane kaumbothu wona ndo baile ata ebinda ila na iko ela wokie bana ndaimoni siaku wembe ndiye kutemboka wewe yangwatetie makuyu yani mafish siana iswezi yo mwita mafish you that na kwatiti to fish 16 na waya 14 yani napenda kwa watu ile mbona ndia 14 waona ndia 14 twambe yeba ngafiti waendie kuwa tukuyo 16 na mesa ni waitie tukuyo thanda tu na fridge ne kuza ikindu na baiba ndo bange baikindu tutunge twaendie ba ngambi asia ai ndio yankima nyene ndo tu fish ndiye ndangima nyekane bindie nondo we keuwo wewe inena nyendikese kila nese nyena atema koyo neke ambesa ngusune wewe nyendiaya ne yapa koyo we mainge bete uko nina muntu muthuku na muntu kuthuka ndwe zaitha ina muntu muthuku na ndwe zimbiashara neza ndwate ya mundu na kwati ye wathia mumbaka musi niwe wese biashara utuko kambea wewe buje zalia agwe mboni amba kozo mbonyege la mbeta wote undabya sendu isuka na nina sio kiena utabya nakwa wona uhale kozo ndukambelo nywa kewo nondo utuko ndo ambia wewe buje amba unguru wa makuzo na wanywa kewo ma yutha ukiabu ayo ze kozo na kewo sira azili nyena kwe nyenge waisusi ambama koyo nondo jwela ngo kuya niende koyo weze nenga balaje ni kwatia wewe wonondo silanga zende na ungala kingi ti wewe ndikwende onde byobo baba koyo kumite kuma na yangu rebi nyanga switi muzuni ni na maana ile na miongozo yana 5 ambia etete na imanjini kibusi onacho mabandi zeke lama na tesa 8 yumeta 120 nyene manie tena ndioka kuba ikendo wesa nanye na asia wacha teyuma teyanywa china makwasi siendo nima natwa yamba kama lenge na kuobuna nundu tito motindo yani oniki balwani anduma mana tatu bao ya fea ya uni na bodu miambao toite ai ishe lum umundu yuke nani nambia siambo kana wa mutu ne babala ni taitwe nati yalo nambia siambo kiuko kana ati yala mbao ya uni Ndio nuwe ngima akakima ndio nuwe ngima akakima sasa ngima siamboka wa ngima nene akakima kanini ngakitobocha yani ene ngima na kausulu kendo yani kendo ina neza ndiki akamundu sana ngwa tangu ba ai maisha ya momwa idite kaba iti mitula sia tuisio onatha itumu lakini nesi kana nyanga switi muona maana lezu ele nena mu ninguva we kindu cha bata kito mna utusubia hivyo ombe ukwate ona tito okwati we nyanga switi Ladia. Supplies.
Ithi apendo. Kwata kutia ba. Yaani wewe thia uwe Mutu. Na yuko yakangukulie. Ngusuni na maana ile ya bibiti. Ni saa udho wa kibusi kana ni saa udho wa Mutu. Maana ile na udho wa kibusi ya bati ithioka. Na kwa kana ikaumete skulu. Kala kangi na kodwa kati ya musi. Kaba Mutu. Iweze yungwende ya no reason ya Mutu. Ni at least you Mutu. Iweze we Mutu balobikie. Ndina kwe utinde ya sia ikomo. Wewe nyene yasura muthuku muno nini cio mantha mbesa yila ngwatie tiamba utho wa Mutu yuna umaluka ngamandange kuituka twatanesia nicio kona kindu kingi yu na ndo nocio kana fish you energy ute ukita weta sindu cia tene itena weti you ate fish with at least any complete sack ndia cia wewe fish ndukanywe kiu isuti de nako. Mande mundu ena mbesa besti. Mundu ena mbesa tu yumanza sidi siye kwende. Aye. Ni umande seta ndo ina simu. Ndiye na simu. Ukane na mbaba ongeko yo nambie no umande yake letu. No mwenda. No mwenda yeka na mbesa nesa. Na mbesa mundu okotwa Land Cruiser la hino miyo yu. Ai. Manzi sina mbesu. Ndio kutumia namba wewe. Ni sawa. Ndo kesa mbalo cha besti. Tio wese. Uka ile ngene no mande ye mundu ne thia no mbalo kilie. Njamba kwa. Ndo katatoa so mbalo cha tu. Ni sawa. Na yujue. Ukwambuye enda chuma chukenge weekend. Mwezi wa komana no kwetekela. Ni sawa. Na Ato komana. Na kila kusakota no kwetekela nacho. Nini kwetekela koma hai ko. Yenge ndo angenge ubesti. Ni komo yu. Ni komo even ndisikela ngo yiko ya. Yenge wa mambea ulolilika na mambea na ndwe na lunch no kana kolela ka mosele kala no wete. Ndeke. For mwisu ndiye sana. Yenge ndo besti wendi kwesi wendo ndo ngenga twimwe. Ndisikela Twimwe ndo ngenga. Oyu. Koma kuko mite. Tawesi na mwa baba na mesia manondonge. Tumekitia matu kuna maikete kwa wote kwesa affair. Mundu atume wa isinde yake amubuko. Twa momia na mama yatumia. Hai. Kwa hiyo ndo veka lilo. Wewe mundu we na leo. Ndiye na leo tu yecho. Ka shopping la nekete si mwezi na we nakite toko wa na mbaba ona ndo mete fair. Uko andike ne tumani. O fair na dina wale u. Naya. Aju no theli o mundu to yacha. No ambia wende na uo kwa ndiye na uo. Twosa twikata yuyu. Tuumia pa. No tukindo twenda no tubesi ko twiko kunywa vangi na mikuka be ondunge. Lakini ni kuona mundu mewina leo. Ni ukule yu besi twende tu. Tuiko manana na mundu. Tuiko sa. Wende to mumba kwake. Ona kamutu lakini yonenza timwese. Atuwe. Kana utituke fanyo no best vituto yanake siwo. Tuiko sa. Nondwe nyendie soko mo u. Na wewe sa mwanza ndina ya na kwacha ni nyeto o kama yane kathe. Atika bawe nyendi nyu yekipo. Kwa tudio. Tudio tuiteka neto kama na mundu. Tuiteka no kutu yoke. Yue kangutabia nyaka switi. Pe undu nesililia. Ile bea mbemba. Timbesa mbinge. Na kuthia ile bea mbemba. Nesilingi ya na 20. Yute kosa tina mbemba ithire yuse mbemba makumbeni. Yute kosa makunia 5 tikathia special. Na mutu nundu witewa silingi maana ile ya 50. Na ito special twathia, wathia makuthia makunia 5. Twali to cost twege yake tumauta na chau. Jali to cost silingi ngilile. Na wathia makunia 5 mamutu ma kilo 90. Na kilo pandu batete silingi 251 divided by 2. Kone sina ngidwa asese mbya asoma. Na teneko wasoma 125. Ni asomye nyendi asoma. Yuna itu twambe yote yandu. Kilo silingi 8. Wona ndo moka ba ukwito. Yutita tikwate na TV ko kitale nundu newiye ando mayua masi kitale mbemba si okuo. Mesenga silikali mutu yamba ta silikali ndeka ate. Na itu nundu yuwe sindu cia mauta iloko na mauta mangale mambata. Sindu cio ndeye makwambata. Yuna itu tupingwa tumetumeta business opportunity. Yuwa zizi hithalo na itu twenda dinase ubya mbesa. Na yakangutabie. Mundu wo ndawe bandu bekiwu nimebundesi. Nundu yuyume undani sisi katika bande mbemba. Ate yingithia. Tina kiwu cha mbolo. Twangithia mbembesu. Moi wa 8 wa 9 we kumyandu makatho wa mbemba kwitu. Akili mami.
juwe wakethi ubingwe kethi bora esitwa kwa yande kwebuna ninye ngosa mbesa ukela twino kenga uwe by the way tibo lakini umuntu ngene tinda bangwete mutu twino ke ambe yanzia ladies first aya kuwa mutu yue ne surprise ya nenge ti surprise yakwana ndi akuyongwe nenge kona mino ne surprise ndokuwe yu twabika musi wambe wambia ibe abendoka nini kwa koko na onde thesio koloka ngima kuwa surprise na ngima kwa hiyo na kwa twithiba yenye tutanesie ninga mande fish tuthi aya tudiende Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ne Kasee
Nundu wiku teko. Nyona yani nyaka sitisa ngira tiko manawia ingai. Iki. Yue dhani asiano kila bani endete okumanda kwaku. Nyewe mandi yake. Yani ndina thina mundu mugo. Thina wachao. Yani Thinongi kano, thino wigwo. Ona kabala makuye. Nyona sangi nasi akabange yuwa. Niki na kuyu. Umbe nene ile ba. Kwa ukwire chao. Ndabye kilo ndabya. No ndabye ukwire chao. Ndikwite sindu sia kwa nenge. Yani kuili ona ukwa siendu na tumubugo. Nenge undu ndokwa akamubugo yengo ingwite nisiene. Umbona ni ile ba ndile u. Mwana nusu ya skulu no mesoma kisomo kitwa no si no chao. CBC. Yu kisamuchu. Nimeitwa no ithuma. Yani siendu. Nyona ngasenga ni kata. No ene ndo zenga sia we. Mana yeye ni kata. Yunyeke desia. Nyene na museo wa kwati sawa. Na ithie twai we bisi. Nuimbonga masia bao mbetie bisi. Mweme unonanda tolola ko mundu au siathisia out ya kana. Ndo mutwaye kana ikake. Na usize ne ono wikita ngwane soka pa kwambala mlangi. Sia kwa nini gete kiatu close nundu ni seo betie mbwa. Mate ya baki tote nera kwa ilobia. Abanuwe waena mbesa sio baka mbwalangi. Isi akwa nusiene. Ilangi ne kwaiwa. Ni ono wikita ngwaina mala. Kayu maisa maina ambatiela mauta man. Ko kabawe usome thio yu minete. Nundu nyekethwo kenge ola kwa nunye netelete ni so twa skulu na kependo akethwa aiye. Yubo yuninye ngwitha ni thinani. We ndwina thina my dear. We you nundu nye na kana already ge umina skulu na nambia ni enonge ba CBC. Kwa uka bawe wambe ye CBC ndie sebinda wa yetha ile ata kwa ndwina thina. Ninye nina thina. Thinola nina uwe mundu muko etha ndineso ya kuma wiyoi. Kwa chani ya mukiu ndineso ya. Yo na kwa chani ya konena kindu ninya. Na dukani nethi ya mutu silingi maana eli. Yani ngwetatu kama tatu nundu ngwegwa kwa kanete gwo baendetu. Yani ngutabiti ombumise na itombia kwa. Nyene ko mesi yake. Eka ko gwa. Yani nyaka sitino kwete mutu. Nye musewa kwanda manda. In fact nye ndiasa kabani owewa mutu na ndile awewa chibusi. Ne yutwe meta ko ndu otu itembea. Nese nekilya ne ile une surprise wa chips nate wa mutu ngole aiwa moja. Wao no inenga mundu thina na ekito kuya. Ona keka ndo na ndabya mathina maku. Ya. Kede. Kala to ndabya. Ya. Ete acho. Kwali mundu kwa mwendo nyagigo. Nege. Ndo no ikunyo. Hasi? Okunyo we. Oh, were you? To white. Ile do mete kwa ngima na kwa no matena mutu. Wenda da take latte. Tie straight to the point. Ko bisla ko nani? Ndo we mu hot. Ile do mete iko ndo we mu hot. Ni manjara. Ndo na ngasa sia kwa bano. Mbete acha. Kwani kwa mete dustbin ndo ni wandiko taka. Hai. Tabia ndacha we. Ndio taka. Wetaka uyuwe. Wigete kinyaso na kita maji tena siato. Wetaka u. Wale to siselangi u adha uona ta uweza we. Tanzise nesa na American Height. Utaniweza. Najino nitaka. Kaza ki? Ya Dubai. Ya? Okay, chake komba cha shilingi 5. Hai kinyaso cha Dubai. Wachogire kigwiro ne ngoi. Mutu otu thi uyu yaju. Ai mutu ona nditwa ite musi. Utwaite ba? Nyewe wona nditheka. Aye wona nditheka ndwona i. Ndwona itangu theka. Ni theka nyena kwa thinola ngwigwa wingoni ni gwo tuma nditheka nundu nyena kwa bo wainenga pressure ni kwete. Thina we ba mundu gukua mutu wasi ningi maana ele. No yimbe utwayo. Niendete poleni. Niendete bandu baneti mundu. You elangu kuya nina thina ndo nenga kindu. Isaete mutu poleni. Na ndume tu ipoleni. Ndu isauka kwakwa. Na kwa ndio kuya yundu aite poleni. Wewe ndato ipoleni ni di poleni wone na nenga ne mutu poleni. Mutu oti wa. Inyaka zwiti ndikwesi pesa. In fact you na ndu metio ya matangani nundu ko umusi kuina. Ona wetio ndwaye kwene. Na june ngine kwenda ngwikara nyengo twa kwakwa.
Ni utwakwa kwa tukasiata. Twibwe yange wako. Yani ni ukuja ndombe kia leu. Leu ne kwa kweke awepo. No ya isio. No ya isio. Paiki lande uje kombi. Na nenge mwe no langu we isio ndio kweta. Anye ne kito. Kitete oku. Yani wao no ni utabia mathina makwa na kwita okitondeka. Inyaka siti. Ekangutethie na ndeto. Ine ndo. Ekangutethie na ndeto yasia. Pau kwa kunomba umandie mugo pau kwa kunomba kila kinini enacho endo mande acho mugo. Weketha kwa kukuisio ebinge nomba yisio no tanu. Ketha kwa kubeke ewo kebyo ebinge nomba okunde kebyo no tanu. Wambe yo konu ametho na masie kwene metuye kwene we kwete. Yuka ndine sala ba we gata. Mrembo sindio zino ku bado no ku. Uona mbikata. Choguthia kama mutu kanini? Mutu achao. Kwani ngaso no afford mutwe. Kakuna kibalua kungu na ambe nena kwa niko saka mutu nekata ka ya mthane umwe. Iwe beti hapa no enda kuna ibalua. Yona nile ku. Ibalua. Mreshi yani wewe yani uteo nitaka taka. Ngai. Utaka hata hiyo. Mreshi yani we mini no ombo thie ndo eknasa. Kenyasa chu. No kiweto na kethe lazima etha cha mutumbe lazima wete cha mutumba. Mreshi ndo atinine kile kinasa cha mutumbo na nakuya cha muingo wa mane cha mutumbe lazima utindo wetete mreshi. Tangililie. Yani wisha mbisuka na ndo mbuthia lakini nyebe ono ngutaka taka na ndo kwatia. Kutaka taka. Ko te taka we. Ko te taka. Wimpit. Ngama na nesi oka uende si opuzi usini the 90. Yani nye wanza anisie. Ni kuya ni nanza. Nye ni ukite kwa kunuko kumanda. Ni ukaba yambe ya ombea yuo na mutu okuite oka uwe kwaku. Inyaka sitio twaite boleni ula kuye banu na ndinesa iwe mundu muku. Ukise yungo tabia junondo ba uakina. Puakina nende wambe yo kila mibaka. Nye ninye Yesu. Ninye Yesu mukaenda au manda kwa ngamwiki ya siama mikata na mimi. Ninye Yesu. Nuone no yuo. Yani nyona konitho aniseka no tumanu ukupikete bu. Ninye wambe uko manda kwa nekuya niendete poleni wewe ndaendete poleni. Wewe nyenye uka kwa ngwiki ya chama cha mutu kana nekwiki ya chama cha chao. Ndwikase wewe mande mbesa. Wewe mande mundu ume wina mbesa. Wewe mande mundu ume wesi ukuna ibalua kana we ni weniki ukibyuka no so weba ukwako. Maundu ni meana, maundu na atatu. Umanda muse wisi umanda mbesa kana muse wina mbesa. Utekwe thina. Either wembene weyukilio mande mbesa, weyikalie maishani. Kana wikale bunomba kwaku, oye kila kibu kithele. Indi saa ingiona kabako bindesya nomba okakwia. Kabako bindesya. Ndani wida kabako ikala kwa. Uyukite batu kumanda tuteto utuloye ya kumatangani. Yani ona ndina ikia kana nuwe naona we mutumanu nondu nye ni unjali ngona nibitite kuungethia ni unenie na kuimbia ni na kima wande thia chao Yutezo sa chao njao tethia ndeto ndu yuma. Ola gani kwite kanda yunditha ne yani kaba. Kobe undu witha ni ka tukoka tukanywa kahawa tukanywa kila tunywa tukaete kila tunywa na maisha maiso. No yete mutu. Na ndiete mutu. Ndiete chao nundu kwika wu. Andu yume iko na nyeki uticho ni bangite na nengi nundu wiona icho ibangite. Konwende ya iba pressure. Na niona wikite ngwanzi omundu nuthete wikite kiatu kisionye nikite sando na wona nina yani wo wiona nina mbesa kwa uenda nunyengwa inite unite ndute uwe mutu na nyendweka ni matangane nundu jebungu ona wabika niona tote iso kwate without onete muno onake kandina utabia kindu kaba nina kwa wiki ndwinebwa in fact together we are say one yani onake kanoka kwa kuwitha wandu ngithio umbite nyina kwa ndwitho wa mbithia we mbithia kwa ndie kata Yesu wewe wethia wakuwa enda kwa wewe enda ya no mandanga wenda we wambe nde isauka musi lakini we banze yani baita mangweki yana bayundu ngutu na no tienda nya nitakataka kote takataka kwanza ula no nawe ngunu yuti omena no we ha nina kuona hapa nye wambona nye kota soma no numie town yo hivi wamboni eba we teka ni kwanza kile tuku tukota soma imwe breshu hakuna va Mutu
Mutu. Ah! Mutu. Aduh, dulu saya ambil 2 jam. Hai, aku mana rasa bangga pun. Dia dah ngoi semua macam. Abang gua kau dah ngoi siapa ngoi gua cuma, kita siap pun. Cuma. Niko kah? Hello. Ah, Niko mambo ni Mutu. We, Mutu. Nyenye kwa kubenduka ambatie. Iwe senyu njua ketole cha Robi. Ndio kumene athina ni umene otumanu olaina gwe yani nyenye na thina na uenda kila kinini kingote iwe muse wakwa tukaja imwe kote mutumanu na atiye mumwina mbesa moye anyway yakaneke owete isunundu ona kwa ojundi na kintu we yuje ungamya mundu mukonge umwita siembesa aundu meko umena mbesa niwe mutumanu Wenda wale yokilia wimandie na wimandie musewi na mbesa mundu kila uendesie ndikise kana wiki itani wele uweka live kwaku ukaiya bukwa yuwambe ya ndundumya takivi kwada nziozi matanga kanipi wende abuna mathina wabona wake ngwa wewe thina wa chamweso ndosa kakanda ona mwandu bake sioni mela ona bilauteni tuge mathiko ne tuwe kila tuwe yuko gwite ka mutu ngoka ngwite mutu na ndunenga mutu ila ni nanza ndina mutu wejele nikwe we nyona ndiye setu tinde tunena niti jao ekane inga uye musewa hapa ona baithina ekwatie ngaiye wa museo yani nyaka switi no ambiye anoka kwa kambo ya mbesa sia mwevya ngamunenga ata nengetwe kimwe ni muume yembya nino se kakanda ni vite hai na kweli andu imami themba mbingi muno hambite bamunuka tututu yune watwika kithi na kwa ni mwelesya thino la ni naguo mwandino ndite imwa kwata kakanda othi withite yani usu no le nyaka switi ni sika na ni yini mwathi thina imuthuku muno mwa thina kindu kithuku muno ila wina thina ona bai mundu ukunenia yuwe tha usu ni nyaka switi ukungenga ikukwite mundu na okuko na ndiye sikwilo kwa mundu indi akwite mutu na embia atwaite matangani upungu muthei na kweli mundu mukoni wa ni maajabu tu indi bai ona bai na thina ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee Nondo e buloti siake Sanse lazemi ya mseo